العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga palanggungan na ang Islam, jadi nasabitan niyo karihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala, waktu amin akaw na to, paginawawaran na to, kaya na to na waktu ini, amin mahinang sabab, sin ikadawhat na to, sin rida, sin Tuhan na to, Rabbul Alamin katong niyo, insyaAllah ta'ala, kumawag kita niyo parsupuan, parbahagian, dahil nga pangadyan, hirir kato sin Guru Mulia, waktu yaw ini, Guru sin kita, langta, masing-masing ini mga nagpasusung sin panghati ambo puro amo tiyatagaran sin umat Islam di hawlan nato insyaallah subhanahu wa ta'ala nasisin na nga di Madina ingat magpalugay tukpal ko siya kato ni waktu ini wayron na ray dengan Syekh Arafat abun fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, فإن من علامات الخير للإنسان أن يتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga alamat, pagkarayaw si manusia, bang siya himati, sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iba si sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an yatazawwada min mirathin nubuwa. Iban himinang siya lutuanan, naglutuanan siya sin lutuanan pusaka sin mga sila kanabihan. Faqad thabata fi sahih an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nasabut hadith sahih dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bunnato din siya nagsabda, ilawang niya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isiyusin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan karayawan, pahatihon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parakala pag-akama. Wa thabata aidan tamikyan kaya riwayat ni sabdang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, lang niya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Insarayaw-rayaw lang niya doon kanyo, amuin himati siya sing Qur'an, nanuntot siya ilmu, himati sing Qur'an, wa 'allama, salta piyang hindu ning Qur'an. La syak, أن من تعلم القرآن تعلم أحكامه. Nawayron pagduaro ang mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha, pag-ingat sin Quran, pagpaham sin Quran, amo na iningaton pahamon, in kahukum-hukuman halawm niya. Kahukum-hukuman diara sin Quran, ibang kahukum-hukuman beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat niya deng naman halal pa haram. Matod mga kadalil-dalilan mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjo ki pakahalgaan, pakalagguan si pagpanuntut ilmo. Ibn Qayyim rahimahullah,
Simabot siya kalagguan, si mga sila manununtut ilmu, kalagguan labireng sing kalagguan, kahalgaan si mga sila nanununtut alta. Siyabot Ibn Qayyim rahimahullah, 70 wajha, kapituan tibayuan. Kumawa kita ring ha mga siyabot Ibn Qayyim rahimahullah, kalagguan si pagpanuntut, si manununtut ilmu ding ha manununtut alta. Muna niyalaw ng Ibn Qayyim rahimahullah, anna talib al-ilm yad'u an-nasa ila al-akhirah fi talabihi. Imanununtut ilmu, tabitun ni manusia papag-akhirat ha pagpanuntut niya yon. Imanununtut ilmu mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin bunal na nuntut ilmu, tabitun ni mga manusia papag-akhirat, humati si pag-agama, humati si kahukum-hukuman, amin hikarayaw hikasan ng si pag-akhirat nila. Wa amma talibud dunya aw talibul mal yad'u an-nasa ila dunya bitalabi. Ampay mga sila manununtut alta, tabiton nila manusia, dahon nila manusia papagdunya doon ha pagpanuntut nila. Na malaggo piagbidda ang mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haantara si manuntut ilmu, amuin taabitun kau, dumayaw yung parakala pag dunya mo, iban dumayaw yung parakala pag akhirat mo. Iban sin tao, manununtut alta, amuin dumayaw sa dyan pag dunya mo, ada po yung pag akhirat mo malawa. Amutin muna nasabuti Ibn Qayyim rahimahullah. Dahil nga mga nasabuti Ibn Qayyim rahimahullah, anna al-ilm mirathul anbiya. In ilmu, in siya pusaka si mga kanabihan. Biya sin hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Muna tuudlong niya, in mga kanabihan, way sila nagpusaka pa ummat nila, ay ta dirham iban dinar iban sin dirham. Wa innama warathul ilm, adapun impyusa ka nila pa mga ummat nila amuna impagpanuntut ilmu, paman akhadahu akhada bihaddin wafir. Isiyusin nanuntut ilmu, nadawhat na pagpanuntut, bunal tuod nadawhat niya na insa taod jajakpatan. Malaggo piagbiddaan, in ilmu mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pusaka si mga sila kanabihan. Ang penalta, pusaka si mga sila muluk, si mga sila hukam, si mga sila namamarinta. Farkum bayna hada wa hada, malaggo yung piagbidda ang mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, antara sindwa pusaka ini. Dahil nga mga nasabuti Ibn Qayyim rahimahullah, anna al-ilm yahfadhu sahibah. In ilmu mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamarihala siya hatagdapukan niya. Mamarihala, parihala unin tagdapukan niya. Wa amma al-mal, ang penalta mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkalagihan siya parihalaon. In ilmu, parihalaon niya, in tagdapukan niya. Parihalaon niya ring hasakit sin syubahat, iban sakit sin syahawat. Protekan niya. Ang penalta, takda po niya, imamarihala niya. Magkalagihan sa hiluong paluluunan, amin wero makakita. Ang penilmo, di ikaw mabuka matakaw rin doon rin kayo. So, di matakaw yung ilmo. Amin yung pagyano ni Imam Albiri, rahimahullah, wa kanzun la takhafu alayhi lissa. In ilmo, in siyayan alta, di ikaw mabuka, ha, mananakaw kanya. Khafiful hamli yujadu haythu kunta. Karakan mo, in alta yan bisang kauhaw no binaybayan. Yazidu bi kathratil infaqi minhu, wa yanqusu imbihi kaffan shadadta. In ilmo, ang panakaw mabasag, magnapakakan niya, ang pana magtataod. In ilmo mo, ang panakaw mabasag, atawakan ang pamuna pupuon, pagangan, di ka magnasiyat, di ka magpasampay, di ka magindo, ang panamalawa dahil doon kayo mo.
Dengan mga nasabot tibayho an Ibn Qayyim rahimahullah, anna al-ilm yatba'u sahibahu hatta ba'da al-maut. In ilmu mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, murul siya patagda po kanya sambil puas na sing kamatan. Sabin ilmu, deng ha amal si manusia. Deng siya ha sa lagu-lagu amal si manusia. Wakad thabata fi sahih, أو وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كرواية دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. لأن إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Apabila mawapat in anak po Adam, mabukto in katan amal ibadat na way dumatong mo ang kanya palong kubol niya, buat maling ka na tu para kala na. Illa min sadaqatin jariyah. Muna-muna, amo na sadaqah jariyah. Amo yung sadaqah, nagmumpa at hamano si apya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hingga yaon, mataod nagmumpa at kanya, dumatong palang kubol ng karayawan. Nagpatindog ka masjid, sa hingga on si masambahayang, masimasing karayawan dumatong palang kubol. Nagpatindog ka madras, nagpakali kaw, kupong, ibang pasingkaybanan, amin ika mong patamano siya. Mabang masi-masiyaon, imuusal kanyaon, nag-istifada kanya, masi-masing karawan, dumatong palam sing kubol. Ikaruan niya, aw ilmin, yuntafa'u bihi, atawa kan ilmo, amin nagmumpaat, nangindo kaw, nagpasampay kaw, ng langkaw, renghay ng mangi, kataan si parakala ilmo nagmumpa tamano siya. Inyat to dumatong palam sing kubol sinambok tauyaon amin nagpasampay sin ilmo. Ini kato niya awala din salihin yada'ulah. Atawakan anak marayaw ding ha usog ibang babae mangingindo akan niya po sing kamatayan. Into yat to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala murul palam sing kubol si manos siya. Demikian nasabot dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inagin niya yatba'ul mayyit thalatha. Imurul hata upatay pakubul niya tura. Muna niya ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tura imurul hamano siya. Bangsa kubul. Murulin family niya. Murulin alta niya. Iba murulin amal niya. Adapun mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala fayarji'u itnan. Magbalikin duwain. Magbalikin family mo. Di makad palang kubol mo yung family mo. Magbalik in alta mo. Wayab ka wahid. Hambuok din tumutog murul kayo mo umunong kayo mo palang kubol mo. Wayab ka amaluhu. Amurin tumutog mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurin amal si manos. Nin ilmu deng sa lagu amal si manos. In ilmu murul ka to tanyo po asing kamatay tanyo mga milya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabit to deng ha mga sa lagu ni'mat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pamano siya bang siya tawfikan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, hidayatan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manuntut ilmu, humati sin parakala pag-agaman niya, humati sin parakala pag-akhirat niya, humati sin parakala ikasanyang na rin di hababaw dunya dagpagpaadlaw akhirat. Asabiyat to mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay tanyo di upasun, di lupasun, in waktu tanyo, baba kitan ni makusog, baba on waktu tanyo, dihilan tanyo, bisan da kumamanyo, tiyo, humati sin parakala pag-agama, umati sing kahukum-hukuman sin sambahayang, umati sing katan kahukum-hukuman aming kalalagihan tanyo kabuhi tanyo, kahukum-hukuman sin pagsambahayang, kahukum-hukuman sin pag-ail, kahukum-hukuman sin pagzakat, kahukum-hukuman sin pagpuasa, ibang pasingkaywan ng kahukum-hukuman aming kalagihan tanyo, agin hawabaran tanyo, ikasanyang tanyo hapag-akhirat tanyo, ibang pagdunya tanyo. Naring nga mga wasiyat si mga ulama, mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tungod sin pagpanuntut ilmu, amo na mag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena yung pagpanuntot ilmu sa laggo-laggo ibadat. Imam Abu Hanifa rahimahullah, impapanaw ni hatungod sa laggo-laggo ibadat sing ginawabaran, amunain at ta'allum wa ta'lim. Amunain pagpanuntot ilmu, iban sin paghindo. Imam Shafi'i rahimahullah, sa laggo-laggo ibadat sing ginawabaran kanya, amunain pagsambahay ang 5 wakto. Imam Ahmad rahimahullah, sa laggo-laggo ibadat, hapangatod niya, amunain pagjihad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron pagduarwa, in pagpanuntot ilmu, inibilang sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengha pagjihad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, amoy ni sawab hikatay mo si pagsambahayang tanyo. Bidin tanyo kay ingatang kimugdan ni pagsambahayang tanyo. Bidin tanyo kay ingatang kumugdan ni pagpuasa, in pagzakat, in paghaj, bang wayron ilmu tanyo para kalain. Sabi at tukalagyan siya katang ibadat. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat al-Imam Tirmidhi rahimahullah, laong niya man kharaja fi talabil ilm, fahuwa fi sabilillah. Isyusyulong na yung gimwa, hamaksud manuntot ilmo, insiyayan haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagjiharan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yarji, sehingga nasadya siya makawalik papayin. Damikyan, in Allah subhanahu wa ta'ala, ini manunjuki pakalagpuan si pagpanuntot ilmo, di makadjaribin sin tiap-tiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, at time si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyahagi niya imu'minong paduang kabahagi. Bahagian magjihad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang bahagian manununtot ilmo. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafa. Di lang na makadjari. Yung mga sila bar-iman, mga mu'minun, amin, magjihad sila katahan-tahan to. Maghuro-huro sila magjihad. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li'atafakkahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala. Subaylong niya ang tumpukan amo hindi makad magjihad sa ininang nila isab manuntot ilmu umupi kimita kakay ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga suwa Rasul sallallahu alaihi wasallam matungod sing kahukum-hukuman asupaya bang makawi in mga sila pagjiharan kahinduan nila kapatumtuman nila sin pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot si mga ulama rahimahumullah, in pagjihad si Rasul sallallahu alaihi wasallam na bahagi siya nagduwa. Jihadul ilm at ta'lim. Muna bahagi ang si pagjihad si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in pagpanuntot niya ilmu fa Allah subhanahu wa ta'ala, labay din nga Jibril. Wat ta'lim, wat ta'lim, wal bayan. Iban, ipasampay niya in katang kihatian niya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Pahatun ni mano siya sin kahukum-hukuman. Pasampayan niya sin pagtauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang po tagtutaon siya nagjihad ng Hindu. Yung jihad niya ang po tagtutaon ng Hindu siya parakala, pag-agamak, parakala, pagtauhid, iban nang lang dahil haparakala pagsakot to pagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang putag tutawin ng sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyanom na yung panawhid ang mga kasahabatan. Alam sinang putag tutawin. Iniig na yung pagsyirik dahil halang pangatayan si mga manusia. Piyasa ba ito sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karwa bahagian si pagjihad si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na jihad bis-sayf was-sinan. Amo na in pagjihad si Rasul sallallahu alaihi wasallam si puddang ibansin bujak pana. Hawak to siya nakapaghijra pa Madin. Sabab nakakawa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kusog hatay metto. Demikian masira Rasul sallallahu alaihi wasallam nagjihad sin panghindo, sin pagpatumtum, sin pagkhutba.
sin pagpasawa sin kahukum-hukuman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua imbahagian sin pagjihad. Pagjihad, paghindo, pagpasawa, pagpasampay, pagpanuntut ilmu, iban sin pagjihad, sin budyak, pana, hawak to si Hamadina. Bining kalakbuan sin pagpanuntut ilmu, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sabay kita ni mag-ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan ibadat perluan ka ikhlas niya, naditay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah, laung niya, al-ilm la ya'diluhu syai'un lima sahhat niyat. Ini ilmu, wayroon lang niya makasibo, kanya ibadat, haysiyo in, amuin, di mayo in niyat niya. Lang si mga panaiban na, ya Aba Abdullah, wa kayfa tasihhun niya? Uko lang na Abu Abdullah, bidi ilong niya, inhikarayaw, tiniyat. Lang ni Imam Ahmad rahimahullah, idha arada an yarfa al-jahal an nafsihi wa an ghayrihi. Bangin niya at si Mano siya ayaw na pagpanuntutan na ilmu, amunain ang katon niya, yung kajahilan, muna doon na ginhawabaran niya, was deng hato ang katon niya, yung kajahilan, katilipot niya. Haro ka yung dengkan niya. Labang biyat tiniyat, si Mano siya pagpanuntot niya ilmu, wayroon na makasibo, ibadat, papagpanuntot niya ilmu yan. Sebab marayo inyat. Inyat mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalando inahalaka niya katang ibadat. Doon lang sin Tagalog nakasalalay, intutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na lang sin kaiba ng salaf, rahimahumullah, lang na rubba amalin sagirin kabbarat niya. Dakala lang na amal yaon, ibadat yung sibi-sibi da, sa asawab sindayaw sinyat niya, tungbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagbo-lagbo tutungbasan. Wa rubba amalin kabirin sagarat niya. Dakala sabi na amal yaon, nakalando ilagbo na yung taod niya, sa asawab sinyat niya, bukom marayaw, tiyo intutong basan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mabaya, amuin, pagsakutuhan, doon uno-uno ibadah. Diya't magkalagyan in Allah subhanahu wa ta'ala, pagsakutuhan siya, limbangan siya. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith qudsi, dengan hadith di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laung niya ana agnas syuraka ya'ani syirk. Di magkalagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagsakutuhan. Labin dayan niya, di siya magkalagihan. Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Nahisyusyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mag-amal ibadat, yagsyirikan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon, taraktuhu wa syirka, pasaran siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pagsyirikan niya yun. Inyat mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung ka-ikhlas, nasabuti Sufyan rahimahullah, laong niya, tungod sin kahalan si mga kasahabatan, law na kanu yata'allamuna niya kama yata'allamuna al-ilm. Yung kiyaw na si mga kasahabatan, si mga salafus salih, paghatihon nila, pagtuntuton nila niya, biya sin pagtuntot nila sin ilm. Damikyan, dengha mga athar, si mga salafus salih, rahimahumullah, at tungod sin niyat, sin kakusyo, sin ka-ikhlas nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, nasabuti Muhammad bin Mawasi' rahimahullah, laung niya, kana ar-rajulu yaqumu fi as-saf, fatasilu dumu'uhu ala lihyatihi, la yash'uru bihi, man bijanbihi. Hingkiyaw na laung niya, si mga sila salaf yato, aundeng kan nila, hasaf,
sinsambahayang magtangis, magtuin luha niya. Sambil mag-abot maumpa, pungot niya sa di kanan naman di kahati ang sinhareg niya. Wa kana ar-rajulu yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi ala wisada. Wahida tasilu dumu'uhu ala khaddihi la tash'uru bihi imra'atuhu. Aunding ha mga kausugan, at time na kauna, ikhlas nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya natutug na ibang asawa niya, hangkauan sila, magtuo na sa jeluha niya pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, di bisa magkahatin asawan. Lamik yan nasabot hi Abu Tayyah rahimahullah. Nasabot hi Abu Tayyah rahimahullah, lang niya, kana ar-rajulu yakra'u 20 sana la ya'lamu bihi jiranu. Ikiaw na long niya sin amin hambuk usog time na kauna. Magbasta siya, magpangadji siya kawan tahon, way bisan makaingat hapang daig niya. Subhanallah. Biyainin ka ikhlas nila hakatan ibadat mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabut Muhammad ibn Hanafiya rahimahullah. Laung niya al-ijabat wal-ikhlas makrunan, la furqata bainahuma. In ka ikhlas, ibang katay simpangindua atan nyo, tay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang sin ka ikhlas, inilimbang siya. Di makadjari amuin pulakon. Amuin mag-ikhlas sadya kita, atawakan mga yu kita bang mantay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawayrong ka ikhlas ta. Adapon lang hi Muhammad ibn Hanafiya, di makadjari buta sunin dua para kalay. Bimaana, inikatay masimpangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala suway si aon, ka-ikhlas doon hapangindua tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inikarwa wasiyat si mga ulama, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain al-amalu bil-ilm. Amunain pag-anggaw ta singkya ingatan sin natuntut ilmu. Mahal ka ini, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inkyaw na si mga sila salafus salih, rahimahumullah, bang ang kaingatan nila ilmu, hinangon nila ang gawtaan nila magtuoy, hakakaus-gausan nila. Kumawa kita niyo example, dahing hadith, hi Ummu Habiba, nasabot sahih Muslim, لون يوم حبيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بني له بهن بيتا في الجنة. لون يوم حبيبة رضي الله عنها nagsabda lang ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyusin makasambahaya, hangkarum iba ng karu, hangkaadlo iba ng karum, ang putag 2 rakaat. Sunnat, bukun siya fardo. Amo na yung sunnatul rawatib. Bunya lahu bihinna baytan fil jannah. Bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala asawab sin sambayang sunnat ang putag 2 rakaat yaon. Bay halam si sulra. Laungi Ummu Habiba radiyallahu anha, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Way kunalong nakiatinggalan ng putag 2 rakaat yato, puas long na singkarungog kuring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long ianbasa sin nagriwayat sin hadith din kan Ummi Habiba. Long niya fama taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habiba. Way kuna long nakiatinggalan ng putag 2 rakaat, puas long na singkarungog kuring kan Ummu Habiba. Nu'man ibn Salim sin nagriwayat din kan anbasa sin hadith ini. Long niya fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min anbasa. Way ko na long nakiatinggalan, inang putag 2 rakaat, puas long na singkarungog kuring kanaan basa. Di Amr ibn Aus, siya nagriwayat kan Nu'man ibn Salim, inagin niya long niya, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna minan Nu'man ibn Salim. Way ko na long nakiatinggalan ng putag 2 rakaat, puas long na singkarungog ko rin kan Nu'man ibn Salim. Imakawatan ni pangadji ang mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila nakaunay ato, pagpanuntot nila ilmo, hamak sud maghinang amun kihatihan nila yon, natuntot nila yon.
bukon hamak sud mag-ingat sadya, bukon hamak. Hagkakaus-kausap. Kan na Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma na nakainop siya ang buok wakto. Nakita siya kayo. Narka, jahannam. Tawairon siya kaya tilakbo palam siya narka. Pagkupas kisa niya kan Hafsa, kisa sin Hafsa radhiyallahu anha pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law siya Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl. Tarayaw-rayaw long niya usog mano sa Abdullah banging kiaunan niya magsambahayang siya doon. Sawabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di na pagkakitaan ni Abdullah ibn Umar magsambahayang doon tahajjud. Asabiyat to iyan niya bihat to. Nalaw ni Salim ibn Abdullah fakana Abdullah la yanamu min al-layl illa qalila. Puasing karungog sin Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu sin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam yato law ni Salim ibn Abdullah was long na ring hat to di na long ni akon magtug i Abdullah ibn Umar sindum buat maling kan titiyo da magsambahayang nasad. Amayat to mga miulya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damik kaya magtindog siya rom sambil amuin nagkabustak-bustakin si Kenya. Nagkasipak-sipakin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ni panay mainiyasin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muzzammil, kumil layla illa qalil. O kau nagtatabon, tindog ko sambahayang tahajjud, bisan da kumamanyo tiyo. Masruk, rahimahullah, inkiaunan niya, magtindog siya magsambahayang doon, sambil nanambin sikin niya. Sambil lang sinasawa niya, inkiaunan sinasawa niya magtangis. Watakul innama abki rahmatan lahu. Long sinasawa niya magtangis ako lang na sabsin ulong ko kang masruk. Bisan biat tunin sikin niya masimasira siya timitindog doon. Asawa biat to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala magkalagian tuod kita nyo ang gawtaan tanyo inkihati tanyo kaya pangadjian tanyo sawabin ilmo wayroon pag ang gawta doon kanya hakakausan na biya siya hantang kahoy wayroon bunga niya wayroon faida. Inekatu wasihat si mga ulama rahimahumullah atungod si pagpanuntot ilmo amo na in pagdaawa wastan ni manuntot ilmo ang kahatian tan ni bisan manyo tiyo ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pakitan ni magdaawa di makadjari magdaawa mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang wayron ilmo wayron kita nakapangadji subay mangadji na ang pakitan ni magdaawa. Bining kiauna si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dami kaya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nanuntot na si ilmu kan Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala pa siya nagpasampay. Mga kasahabatan nanuntot na ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pa sila nagpasampay. Kasing kaya riwayat ni Jabir Jarir ibn Abdullah long niya bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamatus salah. Di makulong na nagmubaya, nagjanji fa Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hatungod sim pagpatindog sin sambahan. Hitindog kulong ng 5 wakto sambahan. Wa ala ita'iz zakah. Iban sim pagtunay sin zakat. Wan nushi li kulli muslim. Iban sim pagnasihat, pagpatumtum, paghindo at tiap-tiap muslim. Asin Allah subhanahu wa ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Pamungan o Muhammad inidan ko Allah kul hadhihi sabili inidan ko ad'u ila Allahi ala basira. Manabit ako fa Allah subhanahu wa ta'ala magda'wa ako fa Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Ha ilmu. Subita ka ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Ako ibansin amoy miya makadkako wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mahatinggi, malayo din kataan kakulangan, wa ma ana minal musyrikin. Iban buko na kulong siya Rasul sallallahu alaihi wasallam, deng ha mga tao nagsasakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala.
nakakawa kita nyo pangajian, janda kuman manyo tiyo, dihilantan nyo tuod waktu, manuntut kita nyo ilmu, humati sin parakala pag-aaramatan nyo, sabin ini parakala kalagihan tanyo hikarayaw sin katan ibadat tanyo, yari biya sin, yari na matuod pangajian, biya sin ni Daul Islam ini, subhanallah, malagwi ni pangajian, tumainghog kita nyo, damikyan yan ng kamadras-madrasahan, ibang pasing kaibanan amuin, mahinangdan, hikapanuntutan nyo ilmu, hikahatitan nyo, yung pag-aaramatan nyo, murah-murahan tawfik ang kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hidayatan, pahikarayaw katutan nyo, den di hadunya, dagfak paadlaw akhirat, nas'alallaha jalla wa'ala, an yu'allimana ma yanfa'una, wa yanfa'una mimma 'allamana, wa nas'aluhu jalla wa'ala an yarzuqana 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala, wa nas'alullaha jalla wa'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu jalla wa'ala an yusliha lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna, وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.